Oh, I thought I was Nick Kwanwa. I call Waran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The baby son now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call can now, I don't know. The man worrying your rubbers and kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. Man, fancy meeting, yeah, dear, say, Obeba, and Okofana, aha. TMA Obana, now a tea fee or nowadays, or so on, in a man, now in the Banhon. And now, Obana would, my cousin now also with the Maya Bema. Now, Saturday, Obama, Tiamubi. No, see, and Yan Okran Obani Boodia. To Boodia and Nebu or Danny and Danny and you to get with Diana Kun. Again, no, say again, no, a do year no man, Mamma, the Quadaya one, Canasian. To get a born who be as I know on the door, year and man, again, I see. And you will leave, and I might be your friend Paul will leave. And I, Nancy, I may all know I said, this sister couldn't be free, a Dubai Abba. Well, I saw a vampire. What's a car? Some kind. Monsieur goes on here, your father on there. You will compare or before for a while. Into or cancer, I don't know. Or Cathay said, this is tobacco, if you Dubai Abba, and you couldn't free Dubai, and to all me uncle. No more, or for me, man, a concert says, who's Tabadiaco. No, so could that. And in so called farm meeting, you be a hot man or Australian one in the Codanti 3 days or buy and no more the bar, and be free to buy sober man or man. Well, I Tadia, I don't surgeon so good, your century, nor the buy. I don't know, can't want me, son. Was a farm meeting or Connie sister Waba. This is done. The fellow now, and I'm tricking the same in a bar on the Abubia Benty. You see, the crew, no cause our buy no quite no or no cod baby.
nti nya say na me ka say ni say bia ibenya wo no so dia oba no okwa no okọ so na wope sex pa wo hunu I mean then ne brain no be pedia o wanumi wa ba wo say ayi wo day enti woni say odoku sunsun awo mi doi eti fusu obata nipa ho eti me ya oboni afafiri nyo awo mi doi awuti mi obia sanyo no edu mi anu obepa coffee for menyo edu mi no obepa ni ni mo osu me pa chan so you know say me na adatia so Obi kanyema yechlemyo Ode na mente me huase anase kanyema yechlewo Ode na mente me do yase ente wonemse odokum susu Ao ode isempon soba tenipa ho Samia boni ya fachemio Ao ode na mintimi do yas Ode na mintimi was Anase Kadia minya chlemio Ode na mintimi do yas Me mani nyina ya points wo dan a ye dem nti me ne me ma no e 2.3 am se nana sika we de me ntwia because minima de a me ye na ofia mbefia sa 2.3 no ene ma ko so ne me de ntokwa da bi osole ene no abegina oponanim ene ewu twama no aka che se damboloka nti de damboloka me pa cha no so ye de en wasi a che se wabodam agimi damboloka wabodam agimi me pa cha ene ye damboloka mani apiri o wabodam agimi nti na me ne sister bi eja wana me ka se na damboloka ya no kan ya na kire sei se na oja hwa na oba hwa na kan se na se damboloka na mse na mpa che ye mea ene na damboloka na se ya kire se ene na wabodam agimi nti me mani nyina ya points wo dan a ye dem nti me ne me ma no 2.3 am se nana sika we de me ntwia because minima de a me nti de ko ba ansa me de me ho ma ha me ne dai na ko pon ne me dance ni me pa cho wan me pa cho sa dana dana no so na ho ma chi no kwa abrochire no onti wono da ba ko pe no ano na jo no so no sa be si me so enya asem ketua na enyo no kra anka me be ma otimi ka oba no fubom enum se ade oye me no ade oye won se o just say wo so ye den wo so me pacho mani abre enabia yi batena kwanya isu me sure eye ade a o ma me ye de opabia ma no say bi ti say obema se bi ono oba hia be pesa be no da fa ho nyina ma me unufu na obenum a oka ni nyina abomu oka unufu mienu bomu oka bomu na onum nyesa ba ko ni mienu nyina waka abomu a onum e na oye be ma bi so a onye obi a wanyini de so ne ho odin waka unufu mienu abomu anu unufu ni mienu abomu e twe me ka no fo mienu bomu no se me anu mi si so me hu bi sada but wo so ye den wo so me pacho mani abre enabia yi batena kwanya isu sure eye ade a o ma me ye de opabia ma no say bi ti say obema se bi ono oba hia be pesa be no da fa ho nyina ma me unufu na obenum a oka ni nyina abomu oka unufu mienu bomu oka bomu na onum nyesa ba ko ni mienu nyina waka abomu a onum e na oye be ma bi so a onye obi a wanyini de so ne ho odin waka unufu mienu abomu anu unufu ni mienu abomu e twe me ka no fo mienu bomu no me anu mi si so me hu bi sada but papa no e ma mi hu say oye be ma
And na sadi and ye be ma also ye be ma yasamo papa ni ye be ma pa I Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no bra so awie ma akoni abadwafo yatra se ya yɛde dwumadie no ɛbrɛ mu bibia da mu obi a pamɔden asɛ ɛnɛ yi wobɛtwe ɛde abɛn wakonya no ane tena akonya no so na twe bɛn wɔ radio no na usan sɛ wobɛti Akoma mu nsɛm dwumadie no wɔn nso wɔn bɛhwɛ so ɛba bɛhwɛ agye sɛ bi a obi a baabi a ɔwɔ no TV ɛni hɔ no wɔtie sɛdeɛ sitie no ɛno nti sɛ abere bɔmmɔden asɛ wobɛka me ho brɛ ma akɔ matra se deɛ na kyɛ sɛ abadwafoɔ nyinaa wɔ ha ɛno nti ɛnɛ ɛbɛyɛ dwe sɛdeɛ tie bi a ɛno nti ka yɛn ho kɔpem sɛ na mmiɛnsa ɛbɛbɔ na sɛsɛi deɛ wobɛhwɛ bi ɛwɔ onua TV ɛbɔ wana na mmom wohwɛ bi nso a ebia na yɛ phone no so hyɛ ne nso ɛma me sɛ Facebook yɛ Akoma 87.9 FM wobɛ follow yɛn wobɛ like wobɛ comment na wahyɛ wobɛ follow wobɛ like wobɛ comment na wahyɛ wobɛ follow wobɛ like wobɛ comment na wahyɛ YouTube ɛyɛ Akoma 87.9 FM Kumase Akoma 87.9 FM Kumase ɛno ɛyɛ YouTube subscribe your notification bell no so ebre so obenya notification no mesra mu ada mo subscribe with your YouTube or MIA yenu mu aya mo hwe no YouTube no medem ase enu nti ekoba sese mu hia wo hobby madawro masade mo ma me ehunu ye no na mama ye hu se be ya ye betumi aye ho adwuma pa medam ase pa se na moye worry se na munya na mo kan ye na yetumi de ne ma to na akwamu nti mu hia mu face difficulties adawroma eya mo mame enya we nti YouTube no eya Akoma 87.9 FM Kumase o subscribe ya no me notification bell no so sebe ya time no eso a obenya notification no na wo so ahya ma foforo nya bi ahwe Free FM 97.5 ewo Techiman manager da chehina kwabia any team ni nyina yeda mo ase echiachi amopa na no follow up no kyese maye amana ye fe na yebedi ho enkomo eba se yebedi ho enkomo a na kyese yabomode afremo akwabia na afrew live na kyese wedding kan ama ye de esi ho na ansa na ye de aka ato so onyame enhia mo nyina mama Israel ene sofo ameyaw if I'm right, I confuse something like that. Okay, fetch me. Na munyina team nyina ya chia munyina. Sanso na Ezra fan club ewo Germany. Mrs. Bwedu ye presido mama ya chia na ye behwe bi ewo Dwabena na ubetie bia na your Binsika Information Center. Dwaben odre ye femeka so Binsika bi mu pa. Anointed Fashion so ebiem ewo bwedi ayeduase and Rockhill Minerals Limited papa so yachia pa nana safo edu Information Center ewo Asante Mampong Total Filling Station no ewa Anwonaga Junction make us say wonum ebiemo ewo ho yeda mu nyina mo asese mu krokra yemu nana akua koko ewo ha sanso ena Evangelist Samuel Mensa Sikapa Pastor Julius Naba and Ishmael Haywood. As usual, Obomichidom and the Adontin semi producer Belucci or the Eco social media. And unti Bomodiansa ube follow Jumedie na Abribiano wonso wehununia ye the Eco so any ye bia na chesa wonso watumi abwa. Nemo mamen cancer will say death can come for anyone at any time. Death can come for anyone at any time. So if God has been protecting you from birth until now, any na ka amen can say ba. Ane owo ebe to me abatu obia abrebia enunti se onyankopon abon ho eba free ebra ye wo eto ho ebepem sabre yidia na chese onyame ayebia ma enunti na waka amen kese pa meda se waka ne sa amame enunti onyame ahu se wa appreciate enkwa ode ama no ne sa enti no obekoso ama wo bi ede aka ho meda se Midday ede makos dwumedie no eye Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM aboso ba ne meja paye na
because nyame eya adom a Christabel ne appeal no huebe ebia ochina de said ye tie bia no was yetumi edi bibia aba na wiye enu nti ene ye ginamu se abele aba no na producer Emma menya ne nti yese akaye be 20,000 akaye be 200 million which is 20,000 na yetumi enya akloke yenye sika no pepepe mostly no eya na ebu a yenya bi kakraka ho nanka ebi omo kwa lorry fare munkoto aduane obeda ho mbetua no ho but we no amanisa enti no ye here 200 million titiska no ene 20,000 na yede asoso na fe yetumi enya sika no a yede kwakoye operation no enu nti wada roma ene ochina bomode ase wonso wode beba na yentumi enya enra ye ne Christabel wofa ekasai wo say doctors no ama ye adwada ya edi animu ya na chese ye de ye operation no adwada edi animu ya na a doctor for be free kolebu aba beka wonom ho ewo Cape Coast right okay abeka wonom ho ewo ho na omo atimi aye surgery no enu nti sabre ye behia wo mo a ene ne china ye atumi enya sa 20,000 Ghana cedis no aka 20,000 cedis ya ye de be so na aso Christabel nisika ye de koye operation no titiska 200 million and na ene ye beka no 20,000 na aso nti ye hwese ene ochina ebetumi enya sa 20,000 no na ye de asoso na chese ye wi na ye de amom se de etie bia no ochina ye bema wo maba because ye de ani bre ni nyina egu so ene ne china nti no ya mama hu ni say this is the amount aka ya ye de ebe soso ebetumi enya 20,000 titisika 200 million ye de soso ye wie Christabel de no enu nti so obi kra frɛ no osimako 20,000 no metua de amamo enia na che say enkechina kra no ye ntoa so na ye de asoso na ye wie but ye nya aka obi sa na obi anso enhye ye bobi sa na de na che say ye bekoso a agege nkakra no ene ne ochina na yaka abom ni ahwese ebenya 20,000 ene ne china de se de tibia no was yetumi enya 20,000 no because ye bema abusua no aba nti at the end of the day ye nwie program no na yahwe na yenya ni a present de ama wo mo just a fast o metumi akoye ahobu akọ weekend na doctors na hunu say ampa o manya sika no de aba na o mo de akoto account ni mo enya to account ni mo pe na no ano no na just say o mo timi frɛ backup from Kolebu etumi aba hospital ho na womo etumi aye surgery no e de ama Christabel ye nyina ye mpaebo say ye behunu say dwada womo eye surgery no anase benada womo eye surgery no e de ama Christabel na fe aka ye mpaebo e de better chi say e be ye successful ye sika no wi na aka se e bo mpaye asre nyame say surgery no be ye successful na che say edin kunimdie aba ede ama ye nyina ye tempentem kwa na ye pesika no enu nti ene wochina ye de pe 200 million ye nya ne na ye wie ye nya ne nso ne eto aso china ne ye nya ka ho ye wie ba sabi tie bia no e wo se ye nya 200 million aka no ene ochina na ye diska ne ema wo no doctors ne ntumi ntu nhye da biem na ye last week Tuesday ye nya eno mama ye kwata to juada tie wo se ye nya nti mobile money numbers no any 0245 301 462 0245 301 462 0245 301 462 and 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 Epacho ebra ye kasa ko ya ubetumi ede wode aba na ene ne kira yenya 20,000 no na ye de asoso na chese ye wie enti mamenko na ene menua benko di enkomo na ye besan abaso ebiem mame memo akwa aba mepacho ya no akasa kese amame umpom te sen yankopon andom nyame ase udin pacho frame Adiza Musa Adiza free hene na bae pacho me free aboabo Adiza free aboabo ena ebaye okay Adiza ewie edi asem na
what they bet to Akoma Musima Beja for any yet for Medas, a radio bocons and Yabocosa, Medica Baha, the Massam Bedamo, Mutua Namudi, who you mamma. By your coin, you know, a Beja for best mammy. Miss Anstatin. Me pachawane obi anti bi mame na me I said no be on the refuge to visit Makai. The media you do no adults wo kwa e stories about more than 1,000 bi se ka ye. Your mark with them pacho. Me ba hand masem bedam. Na me pacho me ne be me bi wo yi. Na me nam ti ahodwo. Ehwa nso na be ma ne ti. Ti me ne be ma ne tena na ze me maame no mo mpene so. Na me sua na me ko school. As me masem ti na maame no mo mpene so. Na me ne be ma ne ntemo teye. Na me sa kofa be ma foforo. Ti be ma foforo na me kofa ye no. Na me ne tena ko echi na me ho dane ye. Ti me na bisa me se, "Adiza one hwa na enyim." Na me se me ne Zak na enyim. Ti na be ma ne so tinhye so nti ma me kotena ne nchen. Ti me kotena ne nchen kakra. Me nya be 5 months no. Eko 6 na me ba me nana ho. Na me hospital ko mo ne nche na nko yi sa na me ba me nana ho. Ti me nana boa ma me ko hospital sa na me ko no atonsu. Ema me de be wo yi. Ti me wo yi no, me nana ne be yi me. Ti me nana be yi me na me be fi mba na be ma ne ba me nana ho ka che ne se. Se skani ho nti osrem se wakoyi me aba fi a me pemo ba betwia. Nti na be ma na me di kan na tena ye Dennis no. Na mfo ka sa akula ne se no. To mo ka che boy na ma na be je ne ba. Ti mo ha na boy ne ba nti oba na me se ade no se wo mate se wa won pa ba hwe na ho ye na me se a me ho ye. Na okoi wan ka bia nche bi no sa akoi. Ti okoi no edi be se 4 days ko 5 days no ne ma me bae. Ti ne ma me bae na ombe ji akola no. Ne me na be di nkom no mo ji akola. Nti ma me ji akola no dandan akola no se akola de ye ba. Ti na boy ne ye na sede na so hwe akola no kakra nti se bi ni ho a no ma me ko ne ma me ho. E wa so ase no ma ko ji bi esika ne nnuoma. Sa kakra afede e be du ba bi akola no nti apo. E na me de ne ba ma me no ho no na yale no be sole wo ho no. Na ma me mo frɛ me sɛ ade na akora ne wo yale sei na me yi mani na me se me wo afidia me de ne ko afidia so na no me hu ibi santi ha na abeyi ne ho afidia so na eya na ese soro ne ka no ti me bɔ na n'ani aba ne ho so nti ebedu sei na sɛ wotimi twahwe ne ade nde ɛhɔ na anstart wo afidia se ho no mo no na me fa ne ko pa aduro me ko pa aduro no mo kyerɛ sɛ ɔkɔ school nti no me ya me nsa mfa ne mmra ne ho tɔ na me fa me se mate. Ti me de ne koye no di be se 2 weeks na me sa de ne bae. Me de ne bae na ese na chiwa de ne nkwa so di na no sa kodi. Na ese sa bae na me sa be fa no kwenti omu na me free afija ase ho. Na me betena aboabo ho. Ma penru nso aye na me ye na duro na wo mpene ma ye nwie duro no akodi na chiwa de. Ebu on so mane de mane ni no no aso akwa kodi. Ti ase me bre e na me hu boy na me ka che wo se me sire akola no. Se na e koso nti me sire wo. Ayi no kwa ayi Dennis no. Me ka che nsa akola no wo yare. Ti misrew yem pedro ne yemfa nya akola no me kan wa ankasa ena okọ wa anka nchem so obi kosirim ti mo ha no oka chem se wakoji aduro nti memra meji na me fa nwale akola no na otwetwe oka em se mamma ne ndi we wo chechem nyoma bebre se mamma ne ndi bokokra na metwa ma me mfa nto ayi no enam ntwim ntosi nko ani gini na me de atum ti sa na me yema akola no ba akola nya kwa na opia na wakodi na de naba ti me ye aduro no kakra ma ye yi na yare ne ko form kakra na se emma gidigidi se face no so otene fie no wampie dia emma gidigidi ti ne papa me ye na ka cha akola ne se me serew so o pebisa ye be ka se course I say wo ma etimi ba akola ne se you eti efe free one afa boy ne mfi mi bie me frɛ na opa no wofa opa wo mfa saa na ode ye me ti na ma course me fa choma asem no ti me ka se omo me na hwe akola me kan so a omfa ne ti ma me wo frɛ no obetima ka se me wo ba bi ye adwuma meba da say meba o frɛ na afa wo mfi ukra oh ena no sa di nkomo nso say so obeji akola na hwe na gisi ye die ni Denti no so be die ni se medical de ene be ma ba kwadi kan akotena a ekire me sa de brain no nti no be die na ansa wa hwe akola koma no ana so no ana ba beje ye mpa cho na bai woni ne maame wo ye no wo bo na mane me ba cho ma mo na mane oni ne maame ne bai na wonyi nsem no na hwe wo me ba cho da bi nti enye ona ade nyinsa ne kokoma no nti ono ana ba beje ye me pa chane nti so ono se na medical ne na medical ne na tena meti ase ena me free ni nchan koe no me hu me nsa na makase bia me gu me nsa nti no me hu me nyema me gu me nsa efa ho nti me hu ho na bi ti me hu bibia sa ti na ma se medical ne we ni so akotena nti me se bia e free we no de me ne tenza aka ne nchan
Ti me wo na ne na mfo yes akla ne se boy no omko ka sha na babeji ene wo bai no obehwe na mbisa nsade no se wate se mawo na msia ne mawo ene okọ nti okọ no e cho ne ma me bai no mbehwe akwala no nti o tete no ehene se wo se o peso ye DNA wa ma me enya me ma me na ne bo mamane so mo ka che se me pa chane me ma me je so ye DNA me pa chane nti me ma me no eye bi ne na bi wuwo ampayo no mo ye nti me ma me no mo ko bi ene wo ba ho ne bla ba ko fitamale ene ni nua ba ko ene o mba nti o mba na me ma me hu no se na wo na hwa akwa yale sei wa wo mfi akwa no be di obedi wo mfi no na akwa yale na boa na wo nhwa akwa na boa wo ma me no nhwa akwa na so se wo ntimi mo anje se wa ye DNA afro o se won kansa na ma me no na etata ne se onye DNA okay mame enko na me ne prophetess enko di enko mo bra nana Marcos ya ena bacho nyame adome ho ye na also e de radiase ye be ko 3p Medafo ene eye wada onyankropon twedi ampon wa yadom ama na wotwe no asa kwa pro abetu asomdwe mo eti se ye wada edru sei na se piwak natural akoma mu nsam dwumadie no ekoso na se yetena se esi nkonwa na mesre wo se enye se bi mfuturo bi ne ebetu agu ani ana dwumadie na ekoso na aye kama na ye pe ensem no pomasibre ene ye bo awura mu abetwetwe wasoboa mepacho ye nkɔ ne saa na emom yesi aboso ba ene ma eja epai enti se ye di nkomo ne ye bobo ne ma hu ide ya pomodin so ehia insan sempenifo kasa wo nkwa na awade enti na dwumade ne ekoso ne abo awuram sima kakra bi ne akaka ye ho se nipadua no eye system eye machine enti wo sabre bia no wunya aduro papa bia ebe wuru nipadua num amane manyina atumi akoyie e de amount enti na piwak natural enso abo awura kwaye bretuo mo onyankropon ne ma wode dom yen wa asase so enhama enubuna enuaba yakeka bidia bomu a yede aye 3p garlic mixture 3p garlic mixture edro we ye edro a ohun se eye mixture enso ye fancy ya so ensuo ba kokora so enim ene ma 3p ye hu na edro no etunyarewa asen tentem Bora pharmacy shop ene baby eto bibidro bia ewo Ghana ha wodi ebodi ne keke 3p garlic mixture obeyi bi e dia mawo gie number ne frɛ doctor ono bekasa ene nkomo aye di no ye hwe asthma entihye wa yade ma koso se weda no se no se wo sore no wan hwe wo time a wo hu di abo because se bebo no nsia no na wiem da so yetum mesrewo wo se wutimi ehwe se dia weda ne ekọ no kusukuku emre eni nananom eta aka se du sa mre ya wo ya ba ya no e very careful nya sa wo de boss wa se emfa no wa mo ani ada ho enu nti no 3p garlic mixture so ka wo se edu sa mre kusukuku no aba na wiem anwunwunu no de papun kata ewa na ebre nipa wan hwe yi a awoni wura wo kese a na se wo immune system no enkwamo na kutia nyarewa no wonya obi a wotanum 3p garlic mixture na immune system no ho dinti no saa awo no entumi nwura wo papun na ewa no entumi nyawo a na se wonnum 3p onfa 3p nya waduro enti abre bia no yade bia etwamu ana ehon frama abode a ene mesrew me kanfo 3p garlic mixture e dia ma o se sha sesa onum bi ebeboa wo pa amopom de ho nsem no akoyie na de weda yi aye e de ewa ene asthma na enam me pa cho unya bi ai unya asthma ne bi sa ewa dende no ommo bi ene wabenya asthma ene obi nso no America say asthma no wanya dada enti ama ohun kire wo pa weda ne yese ya ohumi a ensiso obebo wasa ene unti ena yaba ye no bedi asthma eho enkomo je number ne frɛ doctor Cecilia oye krado se onu bedi nkomo afa asthma yade ne ho eye wo ankasa eye wo ba eye wo yere eye wo kunu eye wo dofo bi me ni nkomo ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92
8824 medo for Fred Dr. Sisia ne ni nkomo emfa asthma entehye wayade no ho na ede ne kofa asthma edeba na asthma yade mpo eyede eye yare a eye ewa eye yahrawa no ye lungs no ewo na emasa ewa dende no eba yen so na ebesi nne ne yen hye de ho de kropote a ekofa asthma yade no edeba na emom obia ne kwan ofa so a onya ne asthma etimesrew emfa ho ntu obi enkase ko manu ba akosu ata enya asthma no okotete we na keka bom no ho no nomye ena ne de ne ko ye maame o blood group nko o resource level nko eti per 3p garlic mixture we eye ntirimu adwuma esaye mojamu adwuma edisa wono krampo no a etwifa wo ntirimu a eye wo ntirimu adwuma na eye mojamu adwuma no sechimato bi koso ewo wahrawa ne wo lungs ni mu a entumi ntena ho ebepie aba abesena kɔ entina 3p etimi etu asma yade no ase etimi ebobɔ ma baako mienu enan bi so amu ahu sɛ ebetumi akɔfa ewadenden de abrewa 3p garlic mixture entu ase ana wanya asma no amfa 3p entu ase a ebetumi akɔfa ehaw de abrew yɛnhwɛ obi kwan ofa so nya asma eye bra emfuturo kɔ ni mu ɔpraw edem ejade abonten ene mfuturo na wo pra na etuo no ebi kɔ ne mu ene o start se ɔbɔwa eno ano no aka hɔ de besi nne mfuturo kɔ ne mu ana ewa na start so ho de akɔka baabi ɔhome fa ama wanya asma obi de no no mfuturo ene kɔ ne mu ene wo de abɔwa ama ene abeda ne asma wo de ebia na enye mfuturo ebia wo de bɛyɛ aduane bia wo kɔdi ye obi hɔ se medi menkan ana medi kontomra bɔ mu a na memini mu ekeka me maame ha wo hu nkodi obi ho no so ye bewu nti ye na wo bedi na fe de wadende na bre no otimi bɔ wana na bibi ya ye no maame wo hwe ye beku enti ne ye ba ne ya kire wo nsɛm ne mu yie se na be ya betumi abɔ ho ban atwe ho de afiri ho enti per 3p garlic mixture na enonom medofo ebeboa wo pa na wahwe ade a wudi a ekofa ewa de brew na meyɛ okrankro obi nso de yɛ spices a yɛde fra aduane mu wɔhyɛ ase sɛ wɔdi aduane no akɔ akyire kakra wɔ menye no afi wɔto no start ebɔwa ebetima yɛ osaa eti wo so wudidi a no wahwɛ sɛ aduane wei medi a etima mewa wanhwɛ ebetimi de asma abrew obi nso de yɛ enwusie ana entutuo yewe kronkituo me na yesi yenka ekurase bi ekurase ni baabia enti yewe kronkituo mu no na yeso buchia no papa no de bomu an kwantem tubo se wakutu yana de wano na wuhum se fufu na ekono bo so bewe na obowa se nyame amoa wa wasma nyamu an no obi de no no enti na ni kwasa wodo ho tu obi ewo wo yare mu de me bobɔ so yi ebia waye bi ama ewa aba wo so a wako a enkwa friends si a na doctor enu ni nkomo ye number no 0248 92 88 24 0248 92 8824 medafo kai se edura me ni wudi ho nkomo awie yi 3p garlic mixture kai se eduro ne wotom ehwe ho a ebo etimisira wadawroma oto ana osum yi obi nso de ye woteka mu na emframa ekoni mu ana owo dem na fine na ebo kese ana air conditioner na no odi na ewura ni mu otimi start se obowa obi de ensu a eminu onum wie ya na ewa na hyase ankɔ biem wabɔ de atoa so aba besi ne enkyerase ema ne nkonkoba saa na amajiwa ni gie ene wapɔmuden amoso esanse asma yade no yade a ne ko eden enso 3p nti ene ayefo a obi owa asma bia nom bie no edi adanse se aboa ne pa obede hu se wanya asma de edi kan obetumi awansi sneezing eto ntwaada betumi awansi atoa so saa na sabi ohwini mu frinsuo na wo homete ohomi a ensi so obɔ wato so ewa ne to ntwa anadwo da wuntumi na enipa nyina da no asɔre tekete so na wo bɔ wa na wo ho kyerɛw na wo ho yira utimi kɔbɔ nsuodwinu emfa obenum nsuo emfa asma ena osaa no ebasa wo homi a wote se dede bi koso wo minimu ana wo humi ni mu asma ena osaa no wonhwe na ye de oxygen kwa akosi wo so misraw ema ne nyansa na wakase mi hu yanka entire ne wo kasa
Se 3p garlic mixture eno ne yedi to asmase e wo kurodua yi mo. Bora pharmacy shop ene baby eto bibidro bia wo de bodi ne keke. 3p garlic mixture obeyi bi e de ama. Je number na mencho baby a obenya 3p ato. Doctor ye krado se onu bedi nkomo. Asma yade no ha adwene etimi kasa. Number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Owo kumasi abowra kwalena heba Dani heba Kriske heba ubenya 3p garlic mixture Hofo nko Albert Sam takrade AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral no ene di hwani mu wofa kwadwo heba temale baby a electromat no na UDS so Charles heba ewo ho Wedema Pharmacy ewo Ashaman Kings Walk Kobsam ena Angel heba ewo Accra Okanshi Little George and a Health Alert Clinic omunyina ewo Accra Ghana ha baby a wo bia sunwan Kumasi ha go so baby a abroche kra benya 3p ato fa ye number no Fred Doctor ne yankasa Nebora Pharmacy Shop any baby a to bidro bia obenya 3p garlic mixture ato je number ne yemfa yankomo twetwe no NC Your number no 0248 92 88 24 Ma moya reso no nchese 3p garlic mixture wow asma ho nkomo ne ediye yade bi ha obi no Fred Doctor sisia na yeni ho nkomo na 3p garlic mixture ebesa yade yankopon ya adomoda sene enu bedi ehia yakra na me ehia papa yene nana kunadu kodi nkomo ewo piwa natural kache 3p mansanka bia ha eya Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na wo tie no na ma mene menua bay Adiza ento a yenkomo twetwe no eso Adiza sesei oba no anya sen Acho ko 16 years oh ene wanyini oko school kra by yare years and 20 min ko ya dey start at the age of I started in the ache no ko be 8 years and started na na ba na ense soro it says eyade ankasa twere epilepsy etwere okay and 8 years atwa mu ade akosi 16 years still da so ho anase se nro na boa maneko bacho de bi enu ti na ma ne nko school no bachani timi ba wo school mu ho bachani I see now o papa ya aware say because of etwere yade ni nti na ne ba ne tifi a wonko school oh na nten kra na menyem ketewa yi oba me ho kwasiada wane ba ho kwasiada Dennis no wone ne bra ne nua ba no omo ba me ho kwasiada na ne bra ne ka chem say mintwa bibia so na omo bo mpa nyame suemi a ombe di hu dwuma ama akra ne ho ato no na mesesa de amate ti kwasiada yawada nyame ya dum yawada na mewoye kra me frɛ no amfa me call ne bra na me frɛ na me kan say mawo no see you na me say akra ne ye ndɛ no ka chem say ohun se ne nua ne bibi sie no efise na ne nua ne pese ono kwa Dennis ne pese ono kwa na eba me ho bo ono ka say ohun me na zata na me nwe na misa e na onim akra no pese wo ba no behwe akwala no so ne bae no wojina wantimi ankasa wojina me ho a wantimi ankasa nti no ne bla ne tweno no kotoku be na me hwe so ni mbedi nkomo ne me ankasa nti asem o kan na obisa akra nse ye adwuma na abesua na me se na no ho nto na adwuma na obisa no na o se se wo obisa na akra nse fita anu ye be how many months me ba na me ko 3 months ya o ko 3 months onyinya e na obisa na akra nse fita na me se mate obisa akra nso ka se wate no si yoni yejina wa na ne bla ne ba na mkra me se ni omoko no ko nti free o me friend kra wo mfa me call me friend bia wo mfa me call okay nti na ono so ne bra no na ma ne ne ho so oba be hwe mo ba ne keke no akwa na se na ne botaye ma akra na ne se ne bra ne de so no wo achi wo meha but aye na aso mo na na bi wuye e wa mpayu nti oba no se ne obefa ho no na se oba be hwe akwala no na akra no eye Dennis dia pacho se eye Dennis dia mi ba chani tama wo free Dennis so woni ne gya ye na akra no na wonim sa wonyam me pacho ndi me nti woni ne gya ye di san ansa na wo se kwa akofa be ma foforo ma ko se ni anche no etimi ya brebia nti anche be bosom ya na bosom wi no ana miensa man me kan be bosom mi ba ko ne kakra
be bosome ne kakra e na wo de kokohia be ma foforo no okay enti wo ne be ma foforo no tena ye di sen ansa na wo hu se wonyem the maker say minyima michima ba me hu na se mafu na mafu apie aha enti na wafu apie no na ye sen sa be na hu so wafu apie no wo check ye na nyinsa ne ye months dey me ko check ye be 3 months ka ko 3 months okay but na so woni be ma no entina nuru 3 months me ba cho dey na ma wo be hu no say Dennis ba ma mfa nkoma no ba ho ne de me wo ye aha se on de na me ne na wo ho no nti be pa che se ono na onim se akire wo hu ye no ya wo sese hu no se woni ne tena ye no enuru 3 months ti se wonyem 3 months dia ye Dennis no wo bo be ma ono ye de Zach wo bo Zach amane ameka che ma nka nche ne ho na mum de by me wo wie ye no meaning se na Zach ni mi sa akra na so ye ne de me ba chane ti me wo wie na meka che nse akra na nye ne ba e na obisa me se adan na me se obefa tama me behu no na mnyem ba me hu se menyem nti akra na nye ne ba e ma omo be hia wa ahodwo ho no sata na me wa ahodwo ho no na me kwetena abo and na ofi se bia waka che na no so beja wa manyinse na ba oso ana o ma ko mba che nyesa na nyesa dia we dia na no eden because wa hu no dia be ma wona ne tie na wo chima fountain na wosenka wo ma ne hu okay me sanya ba so ba se Isaac and so ne Dennis antwe ho manso a se ba cho debi and one can che Dennis so say me woni na busuafo be hia ho no e wa ahodwo na me nana ne ko dwom nti o be hia ho e no o bisa se akwala na ye hwan ba na me se nye Zach ba no o bisa me prensa me se nye Zach ba sabre nya na ne Zach te anana mo te pa cho ne ntemate me nya wo ni ma anko ne nchen bi na me wo me nana ne ho a nti na wo pehwefo na wo pehwefo di obehwe wo nyinsa ni mu nyira anye wono na hwe wo nyinsa ni mu nyira wo kwa wo nyi on ne beyi wo me nana ne beyi mi enye Zach na di ne sika beyi ba cho de ba nyinsa ni mu nyina wo na hwe wo Zach on na hwe me a me nya 5 months na me ba me nana ne ho na me nana ne so to aso akom se me de wo ni obeyi mi e wa to nso agu ho no mo wo nana beyi wo 5 months na wo fi Zach on wan san ko ne hobi ba cho de na je se ni jaya no ba cha I see okay nti ye besemba so say ahaya Akoma 87.9 FM na ye beba na yakọ bema ne ho na ye hu di nti say no wo mo ba ho sa 2 months ago no wo ma ebia o ma ni sika kakra se bi se o make us menyim no ba no o ma ni 200 cedis e no ma ne bra ne so ma akra ne 100 cedis e kan akra ne se wanyini otimi ko papa ho ya okosra no na waba ne ade last bi make me mane call ye na o se ma mbi wo fokoto ne yire no pam no nte free ho no akwala na so ntimi nko ho bi ende sa ache aha ntimi nko ho bi okay but we need your party ya de ne start no papa na ti anase na ono papa ne de tama no so na papa ne pese o te no na me kan se me mpene ti ya de ne start wo hwan se me pa cho me ho okay ansa wo bo papa na ba chani no kwaji aduro fisiri mbai bacha bada anko debi okay ahaya Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mo nsam dwumadie no eno na wo hwe na wutie no na ye beba ne yakọ Dennis o na ye hunu because I say fatherly love ankasa no oni bi ma akwara no se die na Dennis nye mpese obo am ne ye hwe akwala no na akwala no ho to no menye yare o yare dia enka me misa no hwe mfiri no ho etwere yade me pacho mo hwe ye no se enipa bia ye nim se nketwere yade no otu ase a mrebi no wo pechi no betu eja ase ne ye fe na eja na eja wo hunu okay wo twere yade aduru pa because the okay nyina so no sanya yade na wa akra ne so a enka wo no abetumi aye adwuma no wahwe ne baba yade no nti ene opese be mu ananka omo nsa akra ne yare na kyese ne ho ento no 16 years yade atwere nti no on school but I think say Dennis e wo dopa ma akra inu ye ne ba pani and be ma wo san ye pani wotifie won school adwuma so a onsua bi yade a ano eten nti no ye beba so ne mom no ma memra akua mepacho
and then china your task your eduma your perceive china we need to 20,000 cedis na ya de akeska no na chese abo no 20,000 200 million titiska no and na 20,000 afa ya de aka ho na aso Christabel ne surgery no esika no enunti enene china de ye mobo na eboaye na yentumi enya Christabel de no wa winim enra ye ne wo fa no edi nkomo no okan or say doctors esinyame adom adwada I say weekend also mutumi de ne ba ochine mako bone tofen ebia na obi ni ma okay nti me bone tofa na che say ye ba owo enfie nwotwe medin e de Christabel na Christabel o maame ene ne wo fa de ne bai ni nyina ne se wanya brain tumor me pa cho de ya na ye de kire no enya akra ne tikese no ye tumor na bedem ketu abi na ye de kire no na ebia nani de din kan ya obi hwege ne na che so no so atumi ate ase okay enti se adwene ni a ba bia wahunu se aye yellow no eno ni tumor no nti eto adwene ni mutimi to bonkum timi to ni fa ba Christabel de ne de ato ne bonkum so nti no we no ni yellow ni tumor no nti se ade ade se bia no enyini abeto adwene nim nti da ade be chi bia enyini akwai se oba wanyi nsen no ade se bia no na nafu no na akra ni gro ade se bia no wo gro sa nti ubon se every 4 months nafu no hu kakra 5 months aba 6 months aba 7 aba 8 ayadotwe 9 na chese wo je na wo na afu na yekese sa achi mo ne tie nti hu ne keto ase no ade se bia no na gro nti kopem se doctors ebeye surgery na wo mu be yi free na adwene mu no ebedru ba bi na age adwene na fa makra ni ti eba ba yekase mpa cho foto so ma me nti se tumor no age adwene ne fa ni ti me ba be yese pictures no do so but ebi wa eni enyan nti yentumi enfanto so obi eho a etumi ya yade no pebe bi ahye so hu agitre na fa age adwene na fa tito bi aya na pebe bi ahye nti ma akra na eni yi so hu obi a nani we say ye bia de dia to so yi ye bia ena de ni tika kraka no so ye bia gensemo ena de oda so yi so ni de ye bia ebi nso timi ma ebi ani no eyi eno de ano de afense na no ye pese ni to so na YouTube for no e ma ye kwan say ye de beto so etumi ya na push ani no na ani no yi nti eno ni brain tumor no na jese surgery abem na yetumi ayi tumor no na fe adwene no asenya to ne baby na o create na 8 years no kwasem se onimade ni school awoko ono na abrebia wodi first wo school mu abrebia wodi first wo school mu abrebia wodi first wo school mu abrebia nanso so esa yade ni nti sese wagya school ababet ne fie esa no school wan twirobi esa nsa eba emanensa ewoso na ne nine and sanifa nensa bonkum ne na bonkum because I started a grow adwene ne bonkum so ti ubonsa nensa no ewoso se ya ebasa na school for na sere no se nensa ewoso ti ye baka makama fefefe ya woda hwe wagya school very intelligent and very brilliant. Wagya school ti fie because of brain tumor. And she looks so innocent. Or mommy creation, no one cry one tears. Was I cry or show mammy and I was no I got say mammy who better me because unim said ye yadini who is it yet say a check na ye need you monua dear better no dear bay no just say when you will be a watch yes ye papa me say otiwa dear better no be better no enunti na ba bedru bra wo se ye nyina yeboa na yaguso ya ye ne kakran sa no kwasem se say producer share your phone no eso no wo se osese ka be 20,000 ya ye be na aso so ene ochina na ye tumi enye sikei na ye de amabusua no de akọ na ifridwa de akọ no o matimi aye surgery no e de ama Christabel no so anya na hoto eye wo bank e beye nti ene na atu obi ba wo yonko da no da
Ekuya, Oyonko Edanoda, and mm. not to be back. Ochina betumi ato. Well, Christabel no. Na onyare. Age 1, 2, 3, 4, 5, Odina Grokama, 6, 7, 8. And at the Ababa to me. Into so would be and wouldn't him. The moment net kakra, Abubia can be obey and the Apua Obia, or one which them would net will be our Yaren Neno, and no name Yamen so ever yourselves. Now, so how been put ever to her, which me a you would do with frame. And Untiana Yakuso, and then watch. And then it's 0245 0245 3014 0245 3014 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62. Enti ebra ni yehwe Christabel no hu se ordinance eyesei ordinance mian ha ye no opa chese sei na ha no bibia betwia ha bibia no ordinance mian bibia ba betwia ho enti eya na ama na so no ene na so ntem ni tifa no edwa no enu nti na ordinance eyesei no eye wasade eye masade ye nyina ye betumi aye bibi abedi ameka me se wo dia wo de ba no eno nko antumi ntu yade na se bata no beka wo bi dia ho ase enti enka se mini bi me de ye 50 cedis ane ye beje 100 cedis ye beje de o ma ye 1000 2000 ye beje ene kra de ye sremu ene de ye sremu ye nkeka mu bom mpacho fa number no kakra bi enso ma ye said the producer akasa aka 20000 na aso no yesremu 150 200 sa na yenye ne kakra 500 yenye ne kakra wo de obi mfiri obi ne kaje ne se sika no de aka ani na yenkeka mum na akra no yenkoje ne nkwa yenkeka mum sika ketu abi na nso so obi nso sika bebre obi sika bebre obi nso ebi ni ho enye sika kra ebi ni ho ebi wo ho a anka ye nkasa sa anka ye de akra yi ko da efli se de adru no sesei no esese ye ne ntam adwuada nko a esese wo mokọ doctors ni efifiri mia na ekeka wo mo abom aba be sa surgery no nti se pa ho a na asema ye de aba ye nim adakra o mo sa de ni be hye bi because they say the didi anim labs ne ne wo ye nim nyina se ye no dada na etwam so mo ye labs dada e no mo ye se nko mo ye surgery ni Tuesday entumi anya no labs na twem so I see a sign kokotwa scan ne e ho ne ma foforo biem ansana ya kwachira wo mo na dwuada wo atumi aye nti e postpone no na esa maka no so economy nti bebia wo bia ene de yesro ma dwene akora yi ho ma ne nye se wo ba ma wo yam nhyehyɛ ma akora yi ma ne hu nse wo de hye ene ha we aba beto ne kwam unya saa yam hyehye na unya odo de ye saa do yi nti nya ayam hyehye na fa ginam se eye wo ba eye wo de hye eye wo nua bi eye wo dofo bi ba nti unya saa yam hyehye na e ma wotumi boa nti ba bia wo bia ye to ye nsa afro ene kan ho ba bia wo bia boa yen na yemmoa akora yi na yenyini sune ne haw ene na mane emfiri one na busua so minim se wo ya saa do ye we no erade so beba besra wo fie obeba be hu so fie mobo na me de me se wo ya do ye we ya se erade mesra wo yare a ho ka edo so saa de mesra yifiri me so na eba me so me ho be kire me nti ba bia wo bia nti ka se go so bompa ye go so se wo bi enya dance die ye ba ye we de ye Christabel de no ahwa dance na wono so enya o ma ye discount share Christabel nsam studio ha na ono so wo how bi nti no eno atumi aboa ma se
odi adanse emro so na yebekọ na yene doctor akodi enkomo eno nti yeba na yaba beto so e de free one numbers no 0245 301462 0245 301462 0245 301462 0530 507 0530 507 0530 Doctor, memo akwanda. Mejo so ama. Papa na wumpo to say. Yankopon adaroma. Eja ahoden no ewo ho. Ahoden no ewo nam kingdom inra menono muti no abribia no ahoden no ewo ho. Ya me shamo so na na no dwuma mudi ye de ma. Eni ye nipadua kane o. Enokre. Sia na wani. Na che say esumu ye dru. Say adansidie ne de amanfo dipa na ye maame baako. Ono na hano ne de ama. Inti ne opese ye bobo eno. Na ansa na no me pese me ka kire adofo o mo hwe nyina ne se the Great Kingdom Medical Center ya ba se ye boboa Ghana man. Eni nti obi biala wo hwe yen ene awie a wo haw ewo wani se ete ena esi wani so a ye se August ya ye be ba be simu no bosome a we esi bosome foforo na ye be simu no bosome nwotwe ni mu no ete esi wani so a yeyi ama wo free yenye o kapreba last month this month woman on the 3rd eyi ete free amanfo wani so enti wo hweme na ete esi wani so a mesrewada Bra Great Kingdom Medical Center yaso yewo akropon akuapem Eastern Region Mamun and America. Me pacho enye tenonko bia wo a wo so hweme no wo haw ewo wani eni yade no ebi haw wo de na nyete wa china no kwa enkoye wo haw no sa nete fabra yaso ye ho anase ye number no a gu TV do so no ofre mu baako a yade a ye bejo so na wonso so no wani no yaboa na ye operation na ama say o se ye operation tenene so etefo ne de ye free na emom ebia wo wani ni yade ne dadade ye beju sika kakra bi wo mu a etesi wo mani so ne de ye hwe ma ye ngiska enti me pacho bra animanimu ha na be register na ebe register se ne be ya August busuni ye bebuku na onsoso no waye den ya hwew na ansa na no yenkotie ye maame no adanse di a ye maame ni di ye we de tietie mu na yenhu de ekoso ewo yaso ye ho Fikofodia pacha wote surgery ho asem ewo yenfa surgery ho asem me kwa asori wa Sunday support nti omode we ni beto ye platforms na maame so di actually free na me dia ba. Okay, by this time over the queen feeling me fikofodia ti pacha wote surgery ho asem ewo yenfa surgery ho asem me kwa asori wa Sunday support nti omode we ni beto ye platforms na maame so di actually free na me dia ba. Okay, by this time over the queen feeling it today near my day na would expect to say then I'll be mohade grade fine papa akwa brochiri pen standard net brochiri na se makwa mani baako na me ba ha mani age nurses doctors no services bia ya fine me bon pa se mo beto aso say ya na mom no ade baako ni se mo pe kantin kakra ye mu bebeda nti aduane asem ni ade no otimi yes ade ne ka ho de a before say na mo abaye die eso ye nipa yo sene ye maame no eka no say ye ho ne de oba ho no ti se abuchiri ono watena abuchiri pen ti se ne doctors ne nurses ne ye adwuma no ti se wakwa amonone a doctor show ana nurse show ti misro wani yade no
fabra yaso o number no ni good TV no so no fa number ni mu ba ko na frɛ yɛ sabre ne bebuku appointment ɛwɔ hɔ sɛ ne be ya August no ye do be ka ho a won so so no ye beba be ye wani no operation no ɛde amount ya wie de ne ye kɔ enuro no ɛso na ne de me de hyase no ɛyɛ Kingdom ginseng power capsules ɛno yɛ mema aduro a uboni din pɛ na mema ni nyinaa sɛ nipa ne te etena se kra na no apagye ne mu kakra sɛ aduro ni nie aduro wei kama nhia na anka na no manim gu ase sɛ aduro wei na yɛ aduro a aba ɛboa mema maye mre bema obema no ahoɔden anim bema obema no atɔfom sɛ tim ɛyɛ Kingdom ginseng power capsules ɛno ne aduro a mekamfo ɛde ama wo mema ɛwɔ haw na de kofa saa haw ne banyina no edikan enyini etimi ma bema ɛyɛ mre ɛwɔ mpam ɛne ya wo yɛ babuni ahoɔden no ɛwɔ hebedu baabi ba akokora ho bɛyɛ den ayɛ den ɛde ama wo de tosu biem ɛyɛ yare bi ti sɛ mojabroso ɛne diabetes fo no wo mo nsoso no efantodo na mema mu ayɛ mre ɔmo no ɔmo yirim hye ɔmo ntimi nyɛ ɔmo asɛdeɛ afei de tosu biem ehu aware mu ntɔkwa aware mu atete oba betima tete wa ma ho kra nsɔre ana afei oba bi so wo hotimi wuro no ho kyerɛ oba ontimi ana mema na moyɛ masturbation a motwetwe mo mema no mesrɛwada ɛno so timi ma bema obema ɛyɛ mre sɛ saa nneɛma a mabobɔ sui ana ama obema ɛyɛ mre a aduro a ɛbɛboa no ɛyɛ Kingdom ginseng power capsules ɛyɛ Kingdom Herbal Center for ne yɛde saa aduro wei aba na yɛ aduro wei no ano nam ano ɔhye woyɛ bɛma na wo nom a wotumu sɛ wanom aduro wei no ɛnyɛ sɛ peking kra wo nom na wo bɛma asɔre gyina so ɛyɛ wo mu adwuma papa enuro na mototɔ na wo nom ya we sei na asɔre gyina so na yi aba no wanhwɛ adakoro wo sɛn oba no so an wo yedie ɛbɛyɛ wo mu adwuma ɛbɛyɛ haw no ɛno nti ana me number no ɔde frɛ me wo frɛ me a mɛkyerɛw deɛ wo bɛyɛ aka ho a ɛbɛma wo bɛma na yɛden wo nom aduro na ɛbɛboa wo enye duro bia na wo se onumu numa duro ye nipadua no adwuma enye duro be ma obema sori prekope Kingdom ginseng power capsules unum de ginseng eye ma nipadua no na ye de aye mema duro wonum ma duro yi bia eboa wie sene Ghana fo agimi nura tum eye Kingdom garlic bitters ana fe Kingdom ginseng power onti ginseng power no bema bia wo hweme bema bia wo bema mayemre se weda na sesa awo eba nti bia wo yiri hia sɛ obɛka no ho hye nanso me nua bɛma wo wayɛ mmerɛ untimi nya hwe nti sɛ wo yɛ bɛma na wo bɛma mu ayɛ mmerɛ opɛ sɛ wo ne wo yiri hia utimi bɔmɔden de a number no ana egu TV no so no fa number no na ɛfrɛ me na memboa wo na menyi saa hawo no nyinaa fa mfiri wo nipadua so ɛmfa ma wo yɛ number no enie ɛyɛ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and no a number say didi dwumanti onti bibia se oyɛ bɛma opese me boawa frɛ me sabre ya manugusu ameka say ye de tosu biem eye Kingdom garlic bitters and capsules na yedro wei eye garlic a aba eboa etu yade ase edifri nipaduam na ye duro no obi a o cholesterol kosoro adɔɔso strade na adɔɔso wɔ nipaduam ama ntini mu asisi a mogya ne ntimi ne afurusane wotena so kyɛ kakra wo se ananse akyeme nan ananse akyeme nsa afei no wona no ayese die fom ana etuatua fom no wutia fom kra wonte dadoa wɔwa wonte mesrɛw sɛ wohwɛ me ene awia yi ɔbaa o bɛma o wɔ saa haw na ɛyɛ Kingdom garlic bitters sɛ oto ase twetwen oto ase timi twetwen na wuntini no ɛda wo na no do nsa fasi a na ɛtwen Kingdom garlic bitters and capsules mo a kyɛ sɛ wo na no ayese de ya soja ana de ego na no mu twetwen emu yɛ wo ya obi wo so a obugina wo kyɛ kakra bia ni kotodwe na aposo Kingdom garlic bitters and capsules ɛyɛ nompe ɛne ntinim ɛne nkasemu adwuma ntini me maame no me papa no mama nyini kom mpani fie so a mo wo saa haw no
Kingdom garlic bitters no eno na beboa wo enum aduro bia mo a mo pressure for no bebre mema no omo num pressure aduro no so omo num na omo mema mu ayemre me pacho ene ya wahia yi unya Kingdom garlic bitters no enum na unya Kingdom ginseng power ne ka ho a obema no ebe sori agina so enti mo a mo pressure no waduro so wakọ hospital na doctor ama waduro a num ya duro a ya to ne din se Kingdom garlic bitters ne ka ho sene ebe ya o pressure ne nkosoro na emma form ana de to so mo a mususu mo asichire yade no so wo yare asichire yade a wo hia Kingdom garlic bitters and capsules wonum doctor aduro no wie pe ma ho be se don hwere baako na wanom ye de no awia anopa ani enumre anopa awia enumre nonom ne saa ebeyi saa ha wo ni nyina de afiri ho sese weda na sesa wo ho na wo bowa na kata achew na chese enamu ha wo no etetew aduro a ebeboa wo no eye Kingdom garlic bitters ene ne capsules eno no eyi saa ha wo ni nyina adifiri ho ukọ wo kete so untimi enna wani gusu saa ukoye adwuma beba na yese wayemre Kingdom garlic bitters no onuma e boost immune system na ma wahoden e ma yade e metena woni peduam ene ntimi maamenom me papa nom ba bia mo wo a mo hwe me mo a mo tie me bia no Kingdom garlic bitters and capsules no munkope bi na ma no so amwo enamu yare no wase kekao nsuo bi gu afi enka wo wase a eye super tremendous capsules aduro no super tremendous capsules no eno na wonum a ebeyi namu yade no nyina bema ho dodo emu fimfim no super tremendous capsules no eno ne ye enamu yade aduro nti no me di me kasa no ebesi o pese me boa wa frɛ me mema na maye mere no o pedura obenom ede aka Kingdom ginseng power no ha o frɛ me a mɛkyerɛ sanso na wo enamu yade so how no tremendous capsules no adura wo de bɛka ho no frɛ me sesi a me number no eno na da form no eye 0597 29 88 55 0597 29 88 55 wo frɛ na ye engage ano wa frɛ 0559 72 91 09 0559 72 91 09 intimi srawada baby a wo bia no ensem no upemu nchirimu a frɛ me sesi aduro no ye Kingdom garlic bitters and capsules ye woni nsuo ene ye wone topaye ana ginseng power capsules Kingdom ene ye mema de no ana super tremendous capsules ubenya bia to baby a ye ton aduro ewo man mi a onsa beka binti sabre de mano asi frɛ me na ye monkomo na me so memboa wo okay me da say Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na wutie ye ni adiza isa na edi enkomo ba bia wo bia no ebia wonso wo case no ebe sede etie bia no obetumi ede aba Akoma 87.9 FM na afa yetumi atena so na yaka ede amount nti oba ye betra so na afa yaka ni nyina ede amount be bi ena hwe wo ba no anase ejapade ho asem obi ena esisi wo a wobetumi ede aba na yatena so amount na ya ye follow up no so ede amount boxer insecticide spray and call and American for ede amount wo Mr. Wada se wo po mosquito spray in the call party and na che say eye boxer na enye entontom nko a enekum wo no nemum emu aketenkete bi a eno no age efie ho aboso wudi bibs wo beba na emu yi etru ede agumo wudi no no ensronkronsuo na eha wo ntachia na eha wo mpo anampo den entefre we ya boxer insecticide spray and call one time quick ebekum wonum nyina amwade ofia boso enti se nei wo won kran na ope boxer insecticide spray and quell ni bi na won so what to aton wa 0592 883080 0592 883080 Kumase na wo 0538 945842 0538 945842 se ofresa numbers ya wadaworoma ye beje oso na wonso wama wonsa etumi asusubi na watu akoto pascal backup so de Mr. Wada ene woma wonsa ka bia
uni say eye brabo yade de one no to nkwanta mapai san say eye brabo boafo ebo brabo no ho ban pa e de free yarewa awudo bebremu eno eye pasco no mesre wada no bi na say chemicals ni ade nti ama enipa eni ahoden na ubenya bi ato wo pharmacy bi em friend 055-745-3579 055-745-3579 na Emma Onsanka he Pasco Heba capsules no so ebi animu ya na yade a ebeboa we yi na grow fine de yemojadro papa na won so onunu bia ebeboa grow fine mojadro wonum ato wontumi enidie wa appetite no ekọ ana wodan no wonsa aye tititi woda na dwa wontumi enna oba wo fiti krom ha wonyina da edro no grow fine emojadro mese wada infections tetew haiwa grow fine enna nei wo benom yede yankase ekoko enna ye grow fine yede nnuane no kama ene yede egum nti wonum a wotumi sampa wonum aduro grow fine mojadro hyene so emma me se ubenya grow fine ato ewo heba ene pharmacy show bia mo frɛ 0244596532 0244596532 na anyone any enkomo adiza say oba no wen pacho meja ne fie oh okay be ma no anso na betu ni din kama ne ono na frɛ de Ramon ne ayi ni man Dennis ni man Dennis Abuni no odi ko school na Ramon no odi wo fie okay nti wodi wodi ato no so dia na wo to bi dia bete se wo ba nti kwan bi aso no de abrabode aba no eno no ebi dia ne ye ken yade na beto no kwan so ho ya fa ngo no abeto no kwan eno nti na we dia ye wo solution wo ho eno nti no aboa be ma Dennis na yetumi yetu ba no yade no ase na ye ka Christabel de no mother Roma and no Christabel ba ye ne omu ye ne ni di nkomo na wutie akra no ne nkomo no ne nsam kan a wotumi say eni say ye hwema de no say eni say ye hwema ni pass eni say ye hwema akra no esekua ye mo number ne ko fie ne Christabel interview no 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 by 20,000 na yetumi akroke nyame be yado yenkona yenkotie Christabel say eya wo bani a wonhwe emachi mu enu eni the preparatory school academy SDA preparatory school academy ewo hemfa asen which na class saying class 2 I see wo madam your friend is saying your friend say ima who pe say ima sempa o didn't na pe say ima sem open class say ima pen class and ya wo momo obomo dabi omomo nti say we ya boni asay ima o ya odan o the betcho o nti de na we hia free say ima ho say we ya boni na say ima the betcho wa e de na we hia free say ima ho manufacture I see. Osre. What's your boniface? Machan. I see. Obi yo bibia what the betcha no. Machan. Say. Okay. My friend say, make us come myself. I'll be to me. I can't this is here. Myself. Wait to me. Come on in. Myself, my name is Christabel Osu. I come from Adansi Plaza. My school name is SDA Preparatory School Academy. No, my baby, this is my baby, papa. Felicia Edu. And I want you. Ernest Enofu. Ernest Enofu, your wine. Papa. The runaway father. The runaway father. Papa answer. You're better day. Okay. Inti Adriania will prepare your day. Benku and okro stew. Oh, benku and okro stew. We try anako. Umpebre.
But you bet you. But the omni yanakro. Okay, ben going question. Okay. Agrobe panape. Ampe. Two kusqua bon paper. Is that this school? I will conquer Sunday school. Okay. Oh. And I'm quotation back way. Lucas and Pa. Itile. Matthew chapter 2, verse 1 to 2. Na Yesu Bethlehem ewo Judea, ɔhene Herod abreso. Hwɛ anyansafo nwensebifu epuoyɛ ba Jerusalem bɛkaa sɛ, hefa na yɛwo Judafo ɔhene na ehunu nsoma wɔ epuoyɛ, na yɛreba abɛkoto no. Amen. Amen. Nti wei ɛne Christabel ɔba ha nkɔmɔ a yɛne no ɛtwetwe yɛ. Na wawohwɛ saa kra wei a ebesi dan yɛtumi ahwɛ no. Say bia onko yesre mo kakra na aka ne de menu mi yenu yebetumi ayi afiri ho na che se yetumi akwhwa akra no ekua numbers no biem 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 baby awupia yɛtwa wodi esisi anana no ya wo mo ba yesei adanse a apiepie ewo mu no kwasam se edonso papa eye yes sister baako no ewo abroad ne de no ya bo akire mu o ma ye disika ne hye Christabel ensem ewo fi ase no ka so mompa ye ma no kwasam se de o so sika ne ni ase mo kan no kwa enema eda yes sister na koma so no nyame ayempo na wa ye dia ka no aka ho because ewo die enti obeye sa adoye ne ma Christabel na enema na nda na koma so ne dɔɔso emu ba akopempo na no opese nke nyame yema no fisika no so na so oye mienu aka ne ka ba ko no ma ne ye miensa sa na nyame ye na adi oye no double oye no double oye kwafo oye double yentie adanse no emra Marcos, but you're good morning. But you see me doing a shifu and hallelujah, 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 amen. Marcos, but you're more than city. But your last week, I was starting Christabel, the donation. Marcos, then one is deep beyond the actual meaning. Not the name. I'm playing my dream in TSS. Christabel, even so. Mamili kakra famwa Marcos ti say me mpale bi am get to me ni Marcos that 4 months ni yame ya no yame ya no me ti so bu so oje oh we yame Christabel Marcos oya akora oyinshira ordinate edusiano Akula ni mo lucky papa. Kakra bi ni years Marcos in a million. I bring my dream in TSS. Aba phone million. Be papa ni. Be mama ni. Mama. Be siremi. Ama mo akula ni na yalisa. Na mi so bi sika bia dia abo akula bia. Na ko mi so dia. Ebe na ko so no. Obi be yanu. Amana bina in TSS. The Vinaya Mamma Semeka Adiraji. The Namaka Christabel so I'm a young and pipe I'm or the 4 Bayamansa. But it is seven Nina Kumapim, the Bianca Bisabin from so. No, from a Mokalan, not Christabel. We never check on my name. Akwano, we know lucky papa. Lydia na which po to say, the mere send when we know I'll play my dream in TSS. Tell him, Serum. You put to do before. No more play. No man a yalisa. No Jack Raymond a yalisa. The beer
so atipia onyame be yama tim sremi imani kama kuma na mo ko ye wati ami ni siro ni se sana so obenyawti Yesu amen. Amen. And say ono na enya ne dia. San so ana na yi se won so we ya ntimi ya ka se wo dia ne se obebo wo paye na wo de agusika ne so. Wo dia ka bibia da wa kuma so bi ehia. Ono dia wo de ne dia sha kra ne nsem e wo ha. Wo dia dia ba bia wo ntimi fa sha kra ne nsem. Nenso because ekọ na ya resem nti no. Ni nyame ayama no sa pepepe and obetumi so aye de ama won so ekya 0245 30 62 0245 30 na enano yane obapa Christine wedding komo e wo fi ha say ema oye batan na obapa wonyum de oto ye yade ye nti onim se de yade ne ya esitie pani kra ba wo so a untumi na akoda nti ono so edina no eto no bi se tiefo nya dom na wo mo support Christabel empempe no se yade bi sa ba adwum a ya mema me producer ebo ma ema me yade ye yo iradi bejoma eno na ya mebo ya wa baba wa bi wa ha ya wa baba wa bi wa ha wanya 8 years your friend of Christabel school I work on the first. Wow. But when you brain tumor, how 4 years and come cotton woman cuckoo. Nanka, one more at a sheno, aquayen operation. But the drew bra was a toko cono. The war better on say, the baby to 20 me a metal. This Akray had only 7th of July. That is Tuesday. Near operating. I don't mind. So may you appeal. Okay. But Sabria wa idea. Pepe say, once we can be betray my chef and in the TF4. Yeah. Here say you save a life. 1 month. Because tumor me walk me going come some come some so say a beboa. Yet to me a save you and a life. So wa idea fa wano tunde ma na so enwom no a wo ha me mpese mebo wo atoma me na fa appeal no to asoma ya me sha o menua na da bia me ka say nipa no matter who you are obi ahia mo in fact de wanya me na busu mpo no ya no da ne yare mpaso a se wo wo sika obetua si ye hwe no kra no enu mu no ohia obi a obewo ne nchen a obepepa no but 2 months ago no my experience that kind of way ni bi e wo mi nipa bi a obi a wo pen me pa me mpese me boni din na yate ankasa no mame se uni sika na to wo kwan mu a oba wo hwe pa na wo bi a wo do no na sika nti wo be free ones a wo be hwe me dofo na de me sre ne se mami o de me buy se obey me interview but menim se wonim se oba pa Christy de adofo bebre do nti no se oka na me de manu tumu a ebeboa me sre mu akolai se nyame fa wo so na wono nso ne yare efiri ne so a with the wode babia no minua ba ma minua ba kai hunu se emire bi ba
ebi okra na ye ohaw bi anan sohwe bi na wobekom ba sa boade we ebetimi atwitwa agye eduru mra bi ma David bisai se obi da so wo so fie a Jonathan ti menya na doye eye di enti a esanse na David na Jonathan ye ne papa enti ebra Jonathan ni ho no wakaye Erade be ma wo papa ye no aye nka ye dum ye wo ba bi ono ma wo tu sika gu a emmoa ba we ye ba bi a wo di sika ne to a ebe so aba yesre mo mu tie yen emmoa bia obi a wo bi wo nsem a wo beboa biara no mesre wo free wo domani wo pem enra me call radio station o si obapa nenka meye me party ebi ono ma me cheche nuane me yesei radio no so but sikana me de be yesa no me de be to take it a man crofo abesa yes wo penya sonso yes enu so ye nyame adwuma kwasem mesra wo ya de na timi ma panyini ya bofra ya de timi ma enka akola nko free school dem abetra efie waka de se waya sresrefo nanso medo obi wo bi ebro so chen so ti yesremo ya na duru mra Christopher ye komwa ya momwa ye na sabi ya na nyame hyedade obi hu emwa hye wonsam ba wantie na ubu wani guso antie ne se ema nwofefo ye ti hayi se ye no mu kasa nyame nam so na to wakoma so yesra wo se bo akola no no so entimi nne ne ho na daachi bi awurade akai wo se abofra yi nti ena mama nkwatenten abofra yi nti na mama adwuma yi abofra yi nti na wonwo but me nam sika iso ama wawo yes nyame insha medo I see the yeah, dear to me, mo penny abofra. Yeah, dear to me, monipa bofom. Yeah, dear to me, monipa kademo. Yeah, dear yo, me nyame. Beshoma. Yami, yeah, dear, enunti. Yenuaba Obapa Christi waka bebre na menim se asem a waka ye no bi ato Akoma so pa nti wodi ya ne se onso wobetumi aboa ye ba Christabel na pastor bo amena me mo na 0245 30 14 0245 30 14 0245 62 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 okesi bianso enonso boye nene eno ochina yensa intuni enkesa pastor Marco eguso tade tiene atiefo edin komasie dadaada no mse enere china de mu nhyeda ngwa bia nemum atiefo ne ahwefo so betumi aboa ma ya yensenkyerene we can work a miracle ne bibia se sky pen e betumi ama Christabel akwakoye the surgery say e betumi aya ejina me no mienu na so normally metaka edu say ya ebi kura why be dada but you still feel that kakra mo metumi asaya 100 200 bi 500 bi and bibia ansay ensi kwan obetumi aye ahyenya medin ene onyam na man shira rade so person odi shira no the more na we the more na we shira so eye kese enti bibia wo bia no ma ye honye wa homete na etrenti ya ye nyacha so enwie ye ne de o den ya ye no mienu ana ye bebo ade mo ha ko sisi ebewie eti se otese ye kwan ene ne china de boye na sabi de wayie no wo sai bi kura kan wa wo nhira mum ene rade ebe double no e de ama na e double
Tima obi 100, obi 200, obi 500, obi 1,000. Obetumi e de aba yene na mo abrochire adanse a efiri mu bakwa na yemenika se toda binyoma ni bi ho ne ye fi se o ye atu egu but no kwase ne se wo ye wi a ho nhira ne ho adanse de bare de be ma wo enuanom bi di adanse de obo ho mpaye ne ode tu awurade anim obeye ye na ye nyem fa sabi sekan kranka crystal se en operation so adanse na hyase na den awo twan bi a wo so wade so anso wo ha obi a ode atu awurade anim ebi kwa wo so kra de bibi nti wo hi awurade bambo pa mu oden also de ode ba obetimi akasa gu so na ye de akan de ye nya ho na fe awurade nam so e de aboa ye say 100 200,000 500 2,000 o ba ye beje na ye tumi aboa wo ne ofiefo nyina me ya metaka mo am ye hairdressers wo ne onkola na mo gigebo ma na mo de aba mo amopama de wo ne onkola mo gigebo ma na de aba adwuma ku bi a mo ye mo gigebo ma na mo de aba na mo ba mo bɔ mo din ye adwuma ku hairdressing salon ye wa ye ne wo ho ye nyina ye gigebo ma ye nya ye nie na ya sere wo nyame nhira e de ama mo na nyame be hira mo nso ti bo modern na mema ye ho ye wa hometi bebre na ma ngeti sa se mo kra mo ha adwene ade e nkwa na ya ji o oba ebianka obeba me aboa o enya oba nso a ye be ye nso yes ye be ye pa se enya oba nso eno nso nkire se obo bia ha dwene mema na ha dwene na wo yonko da na oda se oye obi di ya na nso de ye obi nim adeso bi a eba kina ye nyina ye nim ye besi kina bianka obi abehu de oba ne ho ne but ye nim ye besi kina da nso beta be yiri afa nkofo dem no kwasan se nem se omunim ne besi ade kina obi ahu de oba ye no ho nti bia ye je 100 Ghana obi befu ye no akasa de open na bia wonim se o 100 na kwanza anya wo de a wudi mirika de bebre ye mum mama ade be wa ye sumase asemo ensuo de no ko ye be yiri dia kwa enkran de sika ensuo esisa de ko ye efie cars omo na aduane no ne ade sisi fie se no munim se na ade be chema na ase komo mba nche komo de be ko street so akoya ado ye kra de aginhira but enim o kine mo asem anti to da wi ase ne ade ba kwa ase ati ase se ade chie mu nsem obi enu wa ye den woni anti se bibi boni bi tu obi na ye kan ho asem asem ne wa be dia hye be ye bi na ade kra na wakoma so kra hu so mobo anya sa because ska 1,000 da o dem ne na so china se bibi be si ama na yera mama de sebi de na kire se nka ene na me pesa ska kwa ma pesa crystal be na ye mfansa ne ade but don't say unnim ne ye be sinti no adwen o say o tena so na o de aye de o de be ye china but de ono wo hwe o so no o so po be mo tena so no we do 1,000 no on penso o mo tena so 1,000 so the best way is to just sow a seed abribi opportunity be ba so that sankampo opese o je won kwa china enne de wado ye nti obe mo asen atena so etasi bebre ni bebre o wa o mado ye bitime kan mama ne e de tugu bebre a on kwa no hotimi dwiri no in fact bebre nyame kwa timi ma yeso da ehu de nke besie sei sanka ma anya sa de ya enti de bia meka meseme de ye de obi ba se nya na do ya aya akonya ne de ama se o de bebo ho ban ana se o de be yi ho fi amane mu ba se wa hunu no anti ase sa ebe o se me anam de na meka chema obi se me credit na no ma nya sika ma yeye na japade na wo me dem ma bebre se na nya me hwese nka akonya o de ma no ko be yusu sa akonya de ayo aye nhira aboa obi but for God to know say na ma yeye me mu bu ma bro sa no na me sensi kese na fe me sisa ne ma bebre o ka tene kra say me kra ko fi di na nom na wo ne ma papa na no see us wo kwase apa wo me de nkwa ma de me pesa wo ye no wo ya de foforo ene ene nkwa na me de ama megema de na de se megia wo behunu de sa wa bra ajapade no ebeye and so sometimes no yem fan se sika ninim se oye na adwen se o tena ne yie yo so na won fa moa na nkobewu kwango beza konye because one said you are nyina ko pastor say yeah politician mean say me boni dia obi abi bibi ganto oh wow offer
Offa nyame ya dum Offa ye me ye. Obebre 2000. Oh, Offa. This is not the first time Offa. Oh yeah. Yeah. And then Offa my 2000. Nyame nshira no pa nso asa. Offa nyame nshira. 2000 no kra no adofo nso asende kakra. Nyame nshira wo mo nso. 2000 no kra 200 million no. Ya tefa 18,000 adofo kakra omo di aba nti yegu so nti say no Offa PV nyame nshira ye pa nshira Offa pa Offa nyame nshira nana papa yo si nyame ya dum and Offa de beba na fe ye so oh Debbie Offa PV o de beba ten any problem o vakasa ono vakasa china e china onti ono de enya de aye hu o de beba. Yeah, 0245 301462 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 301462. Ma anti said na make no say ebi wo ho na say wonim say ade be kena say ho nsem e bebia ma wo de be ya adoye mu manya nhira na sense yenim ne e won nti no yenim ne e besie nti ya na e fi say ebi ase ye dia sikani we say no nim say oka sa ansem say me bubu ma ban soro no na ma bi ma ye ne kese na me credit nennom na nso no nim say ko ka wi na ka bere ma ne be ka say meje wo kra mama nko nkasa ko be yi ni na ade akwache ko be yi ni na ade akwaya doye ba na dwen ne say e yo no nko a enti mesre say wo bi nko ade a memma no nye wo ya o because adoya ye mama bie kwan e di nhira bre nipa eye nipa yi bebre so mama me no bi a ono ane ma a wo hwe wo mo odo mo hwe wo mo kama ana oti ni nua ba bema enso hwe no met ma kan no ka say eko no ne ka say ne mani nyina no do matutu kwan ni a ebi so wa ha ni ada but sa wo bebi a ni nua ne ba na oti na hwe no ne gina sesi a e ka me sa akwa no kone nim kura ya chen ne ma ne ka say ya onya ka ntwe no akola na oti no e wo cars 2 set 3 wo yim ba akwa ma na e na sese brother no e de eye ne rounds ni ade na da wo ka asem na cars a boy na ton sa se wa ton adan a wa to da wo na weti asana cha na mebusa mo se na se fana se otim ye de na wo se akola wo nhwe na nka akwa ebo asesa nke nei o mai kura no enye nu ba bi o metumi aboa wo se de na akola eti mama obo de bi amka se obo obi a ni wadwe se be bo obi o e wo da achi na wo hyehyɛ because nipa na obo ano na wie ye wo mu a ene na obo ano bato chena obeboa wo so but ya ntisa no ma we say ye bi say ye obi adoye oh yes obi aba Marcos program so yes oh ye boa no na as ye wow da achi because wonnim ne sa nipa no obeye de ama na wi ase ye kwa achi ni o ekochi echi hia sa na asamba etima e catch a tiefo ne adofo ahwe say Christabel or China Friday ni be wie na say ya prepare na sa ne ko nemu wa wonyenye bie omode so obeye in fact can nen o China crowd is na your birthday and I say o birthday o birthday and I say o day born obetumi crowd so ya wanda na wo and I say nen na o birthday isia obetumi crowd ya is and me krada and da a woman me gina so na me dia so CD bi am dia donation bi dia board Christabel and na me birthday and then ya woman me birthday sie metimi me pese me de me birthday donate bibi at the board Christabel ade ayekoye na me ye sure pass Awurade a o hira no ontwa onya obe hira wo
na obey wadom kese fa ma yɛmfa na manama 0245 0245 30 1462 0245 30 1462 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 1462 Evangelist. Ɛda yame asema etiefo ni ahwefo free bra ye share abafra edwumadi as wona ofiri akoma pam aboa bedu sabre na yesera de nhyira edemawo na asante kasa se aboso ba ene maja epai enya de waginesi ejeni ya boso ba ko ya bomienu kraka bedem ti e twen last one e de be boso na fe ejeni mu awa mienu na fe de ope bia so jew de ope bia yewe no so enya bi de mpeza me kan se ba bia duru no se na wo ka no aka be 20,000 na kanyame adom ka juada de na ye de akwa doctor si na wo matimi apa ye bay na bibi boni bi e pese habo free no awurade anam nsa so e de eyi afiri ho de make an say abofra ye ni gie ye mo ni gie abofra ye ni gie me gidi se da obewie na obewura studio ha obi bia wo contribute even 5 cedis 10 cedis one mo am ni mfia se ye gin ketwa na ye de aye ne ma kese e boabo nketinketi ano kitwa bia odi ba bi ensa ye betimi aboabo no na ye de aye ne ma akese nkanka de be share adi de elunti de me hwe kwa ni se akola ye beti se ye wie na afi oba na oba catch a tiefo na refo se yankopon hyiram se mo ama nipadua na nseye na mama ono nso so aba be kan nipa ho afri sada no ko na de sua bi a wo sua no o sua ne se nipa bi nyame nam nipa bi so ena mama ye se de mti enti ye koso abodawu koso aye de wo ye no wa send bi kura no wo de empaba guwa ba no pa awia nso enyu nsa mfiro na wonim de bebuma yi ebi ala show yi de yi ena ekoyi enhira bi aba se de mre bi na Jacob so ase ye nkoto aduane mra na ye koye no ya chi ba kwa hye ho omu ko ba ya omu se papa ne se ye nsa mbaji ba ko meka ho sante kasa nke bebu benyu akwa didie ma ya se ye fa from ka ho wo mu ni Jacob twen pa se me ena ka ne ye nyina ka ko mbekuye ba Judah sorry no ka che ne papa se o mai fa Benjamin ma na mfa no ko na se me ko na fa na ba fa me mai be me ba ko sha na Bible so cancer no se beji no dem catch on you ne say we ya me last mani da so nyina no kola ne ma mani gie ti catch on you ne say wo wie pe on sanfa kola yi sanfa ma de emre no de ko Benjamin e bam na enfunu mu a esusu eduane Mizrim sika futuro e kan message e kan ne say mon kan kire me papa say Benjamin wo jane man ba yenti no me wi meti ase na omra me hwe ba bia meti the last one ya wuye that is your Benjamin that you want o Benjamin the crown so rade hwe Germany nko Mizrim Germany nko enkonko hwe Joseph enkonko sa akola yi na ye hwe se ba biewa ensha na mu nyankopon no da so tiase oda so ye nsenkyerane or your 24-hour miracle serving God into the so rade hwe Jai Benjamin man nko la show yake 20,000 yake ya ye papa timi I promise say obey wofa PV Grant to send it
offer sia wo yo who are sending offer minimum offer sia wo yo offer so on chema china no kra was the home meche offer unu crystal exactly when your battery yeah no offer say nana yes yeah baby offer every offer so na so kra ma de so offer PV Jan to send it 2000 offer Yankopon shira amen Yankopon shira amen on ma wasini be experience sade we bi da woni sikai atu sayar boni na fi fie amen awrade a wo shira no shira na wa setena wuti o ma wuhuru de wo pe e wo no nyame atase fasa ti de kan say tie for send Benjamin no bra de we say enko yi de wo pe no ma wo mu ba no na de a chena to afiase no ka de na de no de ne yesi wa yira no no so ka na Joseph nso wa hu no enti so awrade hwe okay sa last minute ni ehwe de awrade be yama yen kan tuatu awaso na yen kan ka se na ye dabi de onyame tumi ye e wo mamu na ye kire wo se ye bi na wo so nya wo shira jai Benjamin no ma de mbra na hwe se wonti se Joseph tiase a na we se wonti se Misrama ni mapanyina afedi ulman yes yam famira papa ya mo number na netu asoma me 0245 30 62 0245 30 yeah the ne ya kan ye be sese enye dede bi ne ye gu aso se de person na ni mu yam ededi so wa nya ma nkuma yi mu bi no wa nya ma me simple message ya de ma no abofra yi so oni nda so ba bia enura me kan me say obi nti no obi ti ase anope obi aduane show obi botom obi sika show obi botom obi chese obi dan obi anope obi dan obi anope ko sisa de be sa obi dan obi na de san ye nyina ya dan Yankopon didi ye ni daytime no anu no nyame hwe so na na jo no so ya hye ni mami das ya me shira afi yankona yankwaje adanse baako emra adanse a obi nso edi ye bra na oye adoye ye platform ya so ono nso nya gidie kan na hiasem edigu so na nyame tie no so ampa because mo testimony kesiye pa manka ebehamo eye akrana onu sodana edene ba ye boa no because no mi ska de na aka me ho aka me so se 20 cities ndiye kamakuma ntie sa kamakuma bise mahusa de ni bita kamakuma easy kono kwade o hwie ni na gu no ha ama no hu ni na roye once nyankwaji se kamakuma no ska ka me na 20 cities ntini sende bae me peba na mekatira de se eye akuma pa meti akwana sem ne menya me dia send no o menya bani na mekata na nde chat yenya ye bompa ye akwana no but no ye binga ye bia na no aton ntini se no baby kinye last week kasi me we mbasa basa no kwa mta malaria ko so malaria dru no ye so de tia na na eti na mte baby dia ye mi de o sem de ko hospital ne ete mengi o sem de so ba no mo lab me ya me ko dun so ba mo hwe ya mo se me ni tina the America chere amanfo a obi a like edi da kwasa ana se obi a ye boa nyanka ida se nyanka na se kwafo na se obi a ohia mo biara se wo ska se ni sko o se wo pe kakra na wo de sende na wo ka di o pe se rade ye ma na ono rade no on fast no nye ma nti kakra me sende ye no ne rade
ɛde afa so akyɛ me ba ne bi so meka kyerɛ amanfoɔ nyinaa sɛ sɛnke sɛ bi a like obi hia mmoa anaasɛ obi ho tetema ne yɛka sɛ yɛmmoa obi ayi n'akoma mu na ɔmfa mmoa wɔnka nkyerɛ no Awurade sɛ deɛ ɔrehwehwɛ no Awurade ma ne nsa nka nti na me testimony no no nti deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ like wiase afa no nyinaa ne sɛ sɛnke sɛ bi a obi hia mmoa anaasɛ obi ho tetema ne yɛ like yɛtɛ mmoa kakra de aboa no ma yɛnni akoma mu ne yɛmmoa. Okay, medase na yenua bi nso de no na sabre ma menkwa ahoma ne so na menkonkodi enkomo emfa emra. Bema Dennis memo akwa aba. Hello Dennis. Hello Dennis. Hello. 87.9 Kumasi. Hello Dennis. Dennis. Hello. Okay, me pato Dennis ejina homane so batam. Minim di enti a on person obeje me so. Hello. Okay. Me pato mon sai wode ana mon friend Dennis e ma me bi. Minim di enti a Dennis ye say. Ade ba ko ne say wakapen. Say akra no wunyi ni say bi a oye wo ba. Enu nti na akwanya wo ho so obeye DNA. Say woye DNA na hunu say akra no ye oba no wanyi opepa no Dennis. Na wo di ahwa akra no. So na dia no ya ba ho. Ada na wo yesa. Ya kwa ho. Ya ba ho. Papa ya kwa no. Ya kwa no wo say wo hwa akra no enya wo ba. Ne yesi say enya wo dia dia. Ene enya DNA. Simple. Ya kwa ka say be ya achew na wo say DNA dia. Wo sika betumi atua. Na mmom wonye but wo be hwa akra no. You say wo say akra enya wo dia. Ede na unya akoma. Ede na unya akoma fa hwa akra no. Ena enye say bi kra na wo ba wi ase so ba ba ko ni o. Wo ware say wa wo ma enti won say wo ma senke e bi kra no a sabio nka wo ba ba ko ni a wontumi ngu bi nka ho a ena wo ka say eye wo di o nya odi o wo ba hwe no because unim say wa ade ano no but wo ma so wo enti no wan hwe yi a wunya odo no mfa ma kura no because wo ma ususu so no so nya odi a enti se be ya wo be mu sa wo di a wo ba pani na be hwe no na de nya wo di akura de se wontumi ngi se me hwe me pacho masa de wo ye no kra me ntiase oh ade no se nya wo ba brama ye DNA ne ye hunu se enya wo ba wo si wa wo betumi ya wo DNA ko ye wo DNA so na ye hunu se eba no enya wo dia so atwintwan wo so wa dia akura ya bo so se mehwe no so ho wo de wano ato so se mehwe no enya me dia so mehwe no na sa se we can find what in he wo behwe no dia na se ya wo dia waje ato se ya wo dia eti wo ya wo dia dia ese se wo hwe no ada na wo beha akura yi sa ada ne sa na wo beha akura yi sa ada na wo beha akura yi okay because be ma ko no wo ho ono kra wa mfrɛ nti se wo nya wo dia na wo hunu se dia okwo ne ho no eye ne dia akwa bi kranko behwe no na woni wo maame obi amfa akura ma wo bi maame na mo call ye so yesi wa wo na akura ne se wa se o behwe na no maame aba na mo bai na hu sampa akura ne se na mo se mo agye enti dia be bi asam kura ni akwa ode no fa so a dia be bi o edi ani twintwan ni sa me masam Dennis obi ni obi se obi da se be fa ko tena wo fi o se o buana mo share no like a chere enti wo na we betimi afiri so man ho nto no ebetimi afiri no ebetimi afiri so adai be man so yes adai uji tum se wa nkasa na last prayer ba ye wo yi skakra ba akole ina ya so dem wo dem mo ka na de anya wo dia no ede na wo yes adai tenya wo dia me ha crazy bema pepe ni wo na ya nyanko ne bema sabi wakwa outside wo yire chia no papa woni akra ate na se yade a ha adwene ye akra ni so sugu 16 years yade ya na ha akra ni so sugu so 16 years wajai school wajai school ti akra no kwa na yare na ba
okwa yare na ba ana sadia no so kwa empeni pem bebre sa Debi eyi ne ho adi wo bra wa ko ane mudi agro na ye ya se woni ajo na ai sakra na so mo betwetwe no ne ade ntu be akra esa no kwa na esa ha na gene psychologically so na be ma ade akwala ba wiase na o ma akwala ntete sa ade oh say ye na mo mpe ba hwa ya ma mo nkodi o Debi me fan tu mu sa mo mpe ba hwa ma mo nkodi we kra de nkan koyi wanim enkoyi wanim ono ma me na koye na mesre abrante yi ma me mesre ade na ono ba tu on wana mo na mo kokko hwe akwala no je se ba hwa no ma me mesre o you know your friend about on five yeah oh sir ye nim ne ho you know yeah best yakọ the second time kwana e de ba ho no ensi the second time na de na wo ye no wo ma me na me ka se ne ma me nsoso edu ba bi nso abatan ya mo ne mo ma ne kasa bisa de na wo mo obi ba be ma de obi ba ba wo mama wo e na wo no so mantwa wo obi nkasa bibi mra so ahuro na se de mo reject say o ba ba bi wu bi na bi beto fi a o ba dey oh sometimes ye from so bi a na ye wura fi ho sansu no bi to ye ne a na ye de kwhya abaifo de wa ye kama ye adwuma eye adwuma fi se wudi adi obi ba eye ne ya akore ne se wa extra na de otifie yo wo nkwase agudi a ukodi ye no so ade aba hwe obi ba wa akasa wo ye mba o wo se nya wo ye mba bra na ye nya test no na huru ayi semse mo ska wudi ten bra na ye nya nchaw me hunu se akora na ye oba na so nya oba so kuto aso ni ebe bi na ye jojo yes over to you akra na ni aye ne ya oh ko kasa sie ya o mo se sofo no na no ya sofo kokko no de se na wa de a wo ye se odwan crowd ni gina ha odwan anya sa odwan kura anya sa aponche anya sa na ntwe anya sa akokko kura wo ne ma ukọ na akokko amoa ne ma de ha ne yema aboa kura ni nyansa so obo ne ma ho ban na wo nipa da sini ya wo ba akra no nko atire yare aye se bi ye di ma atire yare ye di agro se di anka se 60 years o say how many o to so man o to jama no abe chronic so eti o betena ho saa na wa ma na se bi previous na okura na mo sa abrante na mo na ye se akra na wo twa ne papa na ekwa na we kura edi papa obi aso hu se ne papa we kura edi papa una obetu ni di una abetu ni di we ne be you di papa una abetu ni brefie brefie na abewe na abetu ni di brefie ne be yi di ni free so Ghana for me this time na bebre na wa ye tumu for ya munti o se de na ebe na de mo ye de asese no ase mo ya ma and that's so free o man mo because ase it's o ye mampin na o say o mama no na jimi say ya o be de abu man na ma akoma to yam because o to ni o man ni ma me na wo no 90% ya jimi fo o be de abu man na ma akoma to yam ne de mu chekere na say anya say ya de a aye chronic and one say o de say o da simple ya for mu wa mu ya yo go for we ni o tete ahaba pa o beti aposa de abaka eno ano no na bra na mpanin fo nyen toto yam na wo kura say wo wa jimi ayeso ye ni nyansa ana say bra beda na ye moa eni ade na chini ye hwe de be ya ma na eno so twintwan ara wo kwata na aboda ma na say de nesi mo ye ne ko kana mo ye mo sa na abaya otia say kura wa akwa ayisha na jikwa no ho fe senye ne ba na yare na ho pressure ne ade we ho for it ya wo sabi ye kakwa nka e bi anka nya wo so ba na bataja e ma na mama ayefu ntedu ba bi a mumu nyina munya bi di but nka nya bon wonya bi adi awi a e ho tunso aso aba e ba fa bo an ye nso di ni nya ba na nya wo ba ye hu sampa sabi okodi be hye afa na moto fufa ye betu no ne na wo o me ye di en wo so a o hwe moa no e ma mo nsa akwa na yare na yes ana adweno aloko eni da ho boni as a punishment na ba o punish wo me punish no ne ha e bia wo de
punish one kasa. Wow, that's opa ma nipa ya nipa. Nipa ya nipa. Ma nipa on. Unim ebi na make us see. Unim yo. Sabrem se sa kra wo twa. Nti wa bi o se nye da. Ba na sabrem mo na mo maso. Bia we nipa kase bi na mo sa no. Ye tie ye nte nkofo titi o mo ko mo story. A wo mu so na bi o ko tie o mo story. Na time ya. But enne Awurade ayewo. Keri nyame ayewo mo. Eti daase na baba bedu sa abena. Afa na betutu ntoma ya ose asen kankawa ene wonum kanka be janse me ba na na zere. Ah, Satan na bedu sa na nyame be ya kwala ya doma atwere be firi so nyame be sira no obe afa no tutu ntoma ya wananta no koto be tentense no ba be jina afa o be kile mu so yo ba na afa be nante koto ne fa se den kwaje o ba fa mo na. Ah? Ade be no. Ah? Ade be suba no. Oni o mo che nye do. Na na na. Omo ha ju do. Too much. Omo ka bia omo say e na so for den. Now across 60 years akwa we you know. Who the man the next 10 years or 27 years was for worry. Watch it. I feel obey no ko for bad no be na. Mo say kwabra na aye no bossa campaign. Mo ko fa papa mra. Na papa ade akra be ma ware ya. Mo otutu ntuma e no campaign wa be gina eyamia. Na tom na ya ko to na whatever. Tama ya ko atwa no ya ma munya sa wo aya ma munya sa se mo damba na munya baby di wura enwo sem ba munya nyansam fa solve ena ma ye be mamu ya enya enu na ma ye be mamu ya na se ma to atopa amane aba mintimi solve de wonya nya be ma wo aboa yonko no na edi eda wo so ne be ma aboa yonko ena wo na ntwie ye ma na ntwie na ye ma wo be ma the difference wo mu ano no because Nantuye na asem say ba Nantuye so bo Fulani ni na kofa metina ni for Mago Fulani na be fa metina ni for ya ba Nantuye ma what we say Nantuye ma bi e dey chase on Fulani ni na so bo na we ni pa so say owu ba na say na Nantuye so bo ma to oni Nantuye difference here oni Nantuye difference here oh ye nyanyansa wo a ye nyanyansa solve problem so what I say nyanyansa wo a ye mpenyansa fan solve se wonni bi mpa me nyanyansa bu ebi ne ati kasa eti man to pankonye osisi achi asa na mfa enyi achi nwe so enyi achi mfa nwe so sa Mago obi ane bu afusa Say school went to me uncle bio. Say o to go school. Say na be say ye be say adwuma ban na obeye. Adwuma ban na wo ko be say adwuma ban na obeye. Across 16 years awotwa. Adwuma ban na kotum. Adwuma ban na de kotum. Ada mo hadi pa jo say ba ko komienu. Wo kokunu. O ntam ka say wajini no. Wo ne wo bra tutu wo bra akọ ho say wa timi anko school dia ene ye fa me kotu adwuma mi. God no got to fit and then be what the cast and the trade by the I don't know more how to say. Miss Okokunu, I feel no make us a yes, Sunny, no crank can be yes, Sunny, and I would do and a dinosaur, one opportunity, one woman may buy a opportunity, a bagiacolani would be about to so. It's a Bama Banabano. Bama Bay and Ramahano. What say Bama be a deed that I could have been some Bama be a banana. Ah, na jadi na o yana sa ada na bra wo yesa ye fra wo betimi agina so sa wo begina so sa na enu an se wo gina so sa o sa fo na bedu we ai na mo mfra me ai na mo mfra me ya si nyina ya ba won che ya tu ya na ya ba won che ya ba wo ma kola ya mo wo ma wa enye mo mfra me asam ya ba wo ankasa wo tina wo ba bia no ko fa 200 cedis na wo dia ma no Utina wo baby anu akofa 200 cedis na wo de abrɛ no ada na mo hye ma bia ne ya asa ah ni 200 no Davi oso pa ne ba na yare sa na de na say eyesa wo say yare ba na oba ne be ma eka bom say wo mo pɛ wo mo ba na ayare sa onyame tie mo ntam
efisa akoma na ye dey aye baako na se baako yi ni ho se wo gina nkyɛn baabi na baako nko a na ɛko a na akoye yawudie because yawudie kum sunsun mu yawudie ma ne ma nko yiye enti ada na be ma wo ye saa de no oh obeyi eka ada na ye buafu obeyi na ye buafu obeyi se oba wo na bia wo ma akwara ne kwan na ma akwara ne kwan oba ye na wo yiri didi na tem wo yiri pamu na firifie ho ade information a wo de ma wo yiri a wo yiri to me pamu ni firifie ho enti akwara ne nye dan se eyeye na akwara yi ba wo nkyɛn na wo ka kire wo yiri kura wo tin se wo yiri apamu akwara ye firi ho aka be ma de ade na sese wo ye tuturu minika ne ko ho ana te wo yiri wo na me pa to wo yi oye me ba me na me ma me ko ye koto akwara yi din enti se wo ba me nkyɛn na me ni fia oba me sro me mpamo me ba mfiri ho eno ano no wo mpa ni nti wo se nkwa hwehwe no nya na se wo mpa no nti wo nkwa hwehwe no ade na wo ye sa eya ma mu nhyɛ nipa ya wo sa sofo ka be down abetwa otu agreki be abene asante benugu agreka be sopa enti wo nkwa agreka be na se no anya ketetu akese a e bia gallon kese ma wa asante be waso bia botoro ba bosi e de no mu ahihya asante abe no krofo bia si abe no so a okwa agreka be no so ene doso se doso kotiti ni nyina ade ko eno kra ne de enti betwani ni mra no abeda na ni da so saa so enu nti odi gallon so aba ho beti no ngora hwi ni ase asante kasa ase ni da so abe enso wajiri yo se nkola na wa wo na omu nyare no omona asante mano obi asante Emmanuel Oredu asante Emmanuel nyamisha wate oh aja asante Awurade nhyira papa wo de wo bema bema nie ase yeka we ni de be pefula ni di na ma na kan na nhwie ho wa hwe na asante de asante Emmanuel Radio on the obo ase Krista be yare ebe kono we e nipa we na bema onim Krista be wo be onim no na so we ma send in 1,000 ya se bi ono ne ba na yare a ono no ba yare obeka so hwe no yire de be ba say ya ntwe no ko hwe ne ba asante die shira de ma se be bia unya sika fe bia Awurade nsa nhye ho ma wadwuma wo ye be bia wo sa de wo ye bia onsa ko ano Awurade ma ne nnore Charles Edu Charles Awurade shira Charles and Mau George Enterprise Jemima Angel Muna Felicia Agbechi Ruth Inyako Eva Ayepa Dino Wusu Newman Divine Enterprise Linda Isando Robert Ebenezer Kwenu Daniel Eyisu Margaret Oforiwa Margaret Duku Doreen Amabel Emmanuel Kwekukwaten Wisdom Nunda Emmanuel Lonu Rema Kingsley Sam Francis 087 Enterprise Jacob Yakubu Esther Kunedu Grace Warriome Rebecca Abuaje Ebenezer Bafo Jan Mike Yoka Felicia Ken Hygienic Business Victoria Ken Quest Joseph Mensa Mushira Nasiru Rakia Karimu Patience Nkrumah Elizabeth Akwete Thompson Larry Ba Ayambila Godwin Lawe Frank Esimenu okay Ahmed Ayuku Cheche Alice Echan Phyllis Percival Menu Royal Bright Truth Ventures Elizabeth Esiama and Juliana Manubia Dede Kwaku Boatin Datson Lucia Akama Dorcas Jubi Owusu and Elizabeth Apia Planet Ventures Sarah Irenchi Joyce Yankee Chris Multi Ventures Francis Osayakutu Margaret Koko Rosemont Apia Gladys Odum Saliatu Abibu Equiamponsa Francis Medi Gideon Entry Boatin Ekins
Kwatin, Patience Apedo, Gifty Akapo, Burns Gate Ventures Asafo, Yao Chumesi, Collins Amia, Tish Classic Ventures, Frederick Na, Very Good Ventures, Wemo Eyenipedia Mekase, Omo ascend this can be a Christabel. Yamo number no na fe to us free baby na ye wono 0245 0245 30 14 0245 30 14 0245 30 14 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 nyame ya adoma ochena ena ye wie echena ye bi ka ho na minim say free na dua say ebepon ankosi wo china na yempon de na wonyankrompon at least we have 24 hours. Oh yeah. Na yenyeska no na see kasa ya na yewra ba ko justice edugenfi was send 200 Namisha justice Aaron Selassie also send 100 Namisha Aaron Namisha papa panontina na mucho mucho so mami Marco Obiaba Wabaswana okay Marco, yeah, that's why I kite for you will be 24 hours to finish. Until modern now so far the about said justice more the abas CA when so the about a bit me abwa empa obetumi abwa. Me pacho ni din ya Bridget dian Bridget anwoma so okay nti Bridget anwoma so na me nim dia Bridget say on Sunday wanka okay Bridget ewa anwoma so no so say ordinary aba say yem fam wa Christabel ena Emmanuel edu say mama ya 100 cities ena Thomas Pegri Thomas Eunice Linda Baba Bonsu Dominic Sia ena okay dia kana Aaron dia mabo okay nti monko so ansend mbra kakra dia odi di buta obi asisi ya say dia ya sorry ana ya sorry kra tem bia pesa okoye bia no obetumi aye kopem se ochena ye be wie program no a ya diska no ebehye wonum nsem nti enru ho de yim se na oja so de wofa PV Granto aye de amaye no unso betumi aye bisa e de ama ye betumi anya mostly ebi okra na yenya yetumi nya 1500 bi and 2000 bi bon se ne de ebeka ho ye de aka ho se bi akese kan ya de but se yenya ne sample yes kabotena no kra no mudi ko your operation no kra so mo nsem a eno no ekra esom ye bo bebre eno ntimadaro ma monko so na momo aye efri sabre yiko ya 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 Pastor Julius ebia no bi so problem person de ba so fi person de ba eno de ehu hia pa internase na emfa wasam nhia ho ne nkowu na wiase no ne ma bebre na ekoso amane ene ohawo ne koda na bebre na ni na se problem a onu obi be channel bro ne kana say half solved anti bia obi no aya pam mojafra menware mesomati ase okay ni mojafra fe de wi ase wagya ho akwakofo ba fofo na wagya akofa ba ma fofo ma nioma start hantel fabra na ye mboa obi so a wona be ma bi atena aware kwan so na asempna twen kwan so edu be no kwase bu bi eya ba mu ni na nyensen wo se ba na nyane dia anaso woni no nso anyensen wo se ba no oni be ma fofo dia bo mo dia fabra eya akoma mu nsem so na Marcos na bedwa fortuna ase ye betumi aka e dia ma wo e bia wona obi nso aye adwuma bo so na dia wo pay fabra ma
o me de me boaboa no ama me de wade be ma watwen a besi sabre pe na ema mo de boaboa no so onsan kan o modern fabra na yem free nipa no ebusa ne de enti a oboaboa sika no mo afi antimi amwa na ono so a onfa ma we nyina ma ko sna be for program so akoma mu nsem so ne yetena se a saa ne o ma hinta we nyina no ebe puepue say e die ne ho nsem so de a o bo modern de ba say de Dr. Daroma Dr. Daroma, a simple crowd amount. One of the trusted DNA companies in Ghana, no, and Tabamutra African Patamu have a one of the best. But Modiana fa DNA Hons and Sembra, I transit. Now I can want some and Mama and Nano. And classes and over community back open about 5 I will be Mano, so woman and then man. Oh, but what I said, he said, no, dear, and Abban said, one farm, mammy, I'm more. And the moon come ya. Oh, now no question of call, I'm away or dancing. A bravo, remember, national catcher. Nina, no, and so, what to overrule. Brana, Marco, number 10 trace. I ain't keeping money in your DNA, money more. Why? Okay, you will Kumase Ascra and the Kumase more main entrance no in addition. What was some baha? Your new Sikabi auntie. Happy birthday, happy belated birthday. Enko enfama na adoma ewo UK. Mickey Darling Enria, Mickey Darling, I yani Mickey Nria pa, Ninia, Ninia na adoma UK and then adoma tinadoma. Na adoma nyamisha papa nyame inshallah na onye okesepa na onka ho. Omo ho ban na eye wawode na nyame inshira pa na awa okay ahenkra group companies onyame inshira mo nso mo de bia ba nyame inshira mo pa yedamo ase ebebre na edin ne de nyame ya adomo china mekosoa na mabobo ane kwachi Brempon Kendrick Boache Brempon Kendrick me pacho ono so edibi aba Boache wonyame enhyira pa na onye wokese se onso ohunu obi ba mobo no aboa no nyame ya adom ochina eye last day ye de be peskani 90 onso siesie ho na ochina ye nhyira efa ema bayiwe fa onso asembra ne entra so enkama wabra ye nyo kapreba medi Marcus sabre de abusia pani Samuel Champon Eba to birthday ade na way. Yampa that was enrich yes and Orange me feel you. What if mammy na sorry. Japan said was okay. Ish, kai o mammy. Problems in the doors will okay, for phone mammy or the bad wa beje. Auntie yen ntem. Yeah, Jimmy phone I was with you home body. Ish, Jibrem. Another won't go. Was so beg scanner but it's was so beg ba. Sana okay. Was so beg cake scanner. It's me sana okay. Mati. Okay. Marcus. When we Japanese Samuel Champo.